Gasa, itibiyang. Da kayo kaditagyan dito'y apartment nga ipaparenta. Una na. Imay kami din na palabas pa ilalawas na nagpa-reserve. Agasawa kayo kadi. Una na. Asawak dati kadwak adunghok. Dungo. Damdamagak tadyak kayat ti makabasol. Narigatan. Agasawa kami, nana. Mala, umay kayo nga rote, pakitak kada kayo ti apartment. Maragsakan ak unay, takukwa ta amin akan ito. Nalambang dito ang lugar. Awanti makakita ka data. And awanti makamamu ka data dito eh. Ay ayatan ka unay, dungo. Ayam sapay lang ko ma, tamaawatam akasapulan nak, nagiti pamilya. Agawid nak iti maminsan ti makalawas. Kastamot gayam ti planom. Inampay lang amin abulan di baby, may kanibakit. Ala, wanan. May salaang nga aldaw ka ijay ha? Wen, si Katirena karumbang nga masurot. O sige, I love you, dungo. Marlon, anya ti kayat asawan dagitoy inyim takim abadbado. Kasapulan nga agbordingak. Marigatan ang nga agawid-awid iti minalam. Saan tapay mat nagsaritaan day tabanag? Isungarod nga ibagbagak itan. Kasano kamin kadagiti uping. Panawan na kami mat gayaman. Sana ka pumanaw. Agbordingak lang. Ayabam ni nanang mo, amang tulong kan kakadagiti ubing. Nagdesisyon kalatan asiksika. Marling, Sa dino ti pagyanam ijay. amo matanti klase ti trabaho. Diyak kaya ti madistorbo. No kadaw yan nga iyaw awid ko dagiti paperworks ko di opisina. Kaya privacy ti berbero ka. Sige, inaksukatan ti diaper ni baby. Apay, kasapulan ka di pa'y atulungan ka nga agimpake. Sanan, kabala ko na ito. Agrenta iti apartment ni Marlon? Day taman ti ko nananang. Iso nga impayab ka adakos. Tawan kadwak ang mga sikaso kadagiti uping. Idi nakaimpake. Napanin adagos. Maawata mon a. Tanaskan mo siguro nga itarimaan na dagiti gamit na. Naipromote ngamin nanang. Kat isumot lagayam a. Kasapulan na kano tinaan-anay apan ang isaganay ti trabaho na. Ala, bay amon. No kastaan na i-promote, da kayo mutla ang apamilya na ti Agnumar. Nasaya at dayta. Saan lang aparakan kwa na, ngam para kada kayo. Amom dungo, namiss ka adagos. Mano lang nga oras ang nagawidak. Tanapan ko inala dagiti gamit ko ijibalay. Basta, namiss ka adagos. Kaya't ko asaan nakapan panawan. Kat, anya nga iti impakadam kinibakat mo. Imbaga kakasapulan nga agrentak iti pagyanak para iti trabaho. Naglaing ka talagang agrason. Aramidak ti amin para kan kadungo. Itarimaan mo nga rodan dagiti gamit mo. Itikas na, rumwarta indon madamdama. Ay, nabanuga ka ng drive. Sige matan kasapulak nga agpaparlor. Kita ang mantikukok. Natukol, ipaparlor na kondong mo. Tapno at adda mintasak, kat saan kanto ang mauma kanya. Pinaayaban ka manong. Tapatarimaan ko kan kajibarado alababo mi. Ni Marlon nga eh. Agiganan iti apartment ija ili. Kasta ka di. Iso nga ron nga inayabak ni nanang dito'y balay tada kadwak. Isumot lagaya madyak makit-kita nga agbabayk ni Bayaw. Kasanuma ngamin, no adda dito'y balay. Saan na amalpas dagiti iyaw awid na a paperworks na. Disturbon ngamin dagiti uping. Sa bagay mo tikit di ading ko. Ado kumapay tinasken a matarimaan dito'y balay. Ngam, di namat masango. Alak lang dagiti gamit ko. Tatarim na ti papatarimaan mo. Agyaman nakmanong. I love you. Agyaman ak unay ha. Taim paparlor nak manen. Nakapinpintasak manen.
Di nakarakupan dito ikaadwan ti tao. Tama nga no da makakita ka data. Maan ano ko ma? Kat adda mo ta relasyon ta. Nalipatam ka din ang pamilyado ak. Uray. Ag-holding hands ta nga rodan. Salin mo man ang ti pagturungan ta. Ijay paggatangan iti sapatos. Kaya't ko jay sandals nga dahils na. O sige adog mo. Igatangan na kon. Intan o. Ijay laang. Hello, Dungo. Itayak pa'y nga umawawag kan ka. Di mo man lasungbatan man. Sorry busy ak. Uray ka di aldaw ti Sabado kat busy ka. Kunak man no agawid ka ita. Ada ipaparas ni boss. Kaano kang agawid? Next week to siguro. Next week pa'y laang. Siguro pa'y. Marlene, amom abisi ak. Amok dayta. Ngam adda pamilyam nga agururay ditoy. Kailiw da ka dagiti ubing. Di kan agreklamo tagi pampawitak mo't iti alawan siya. Saan la akwarta ti kasapulan mi Marlon? Kasapulan mi ti presensyam kas ama. No saan ka ngagpakpakita? Amangan no saan da kanton nga am mo dagiti anak ta. Dungo. Asino di imawag kan ka? Ni misis mo manen anak kaong ungat? Pag-awawidin na nga ron. Ay, saan ang mabalin? Saan ka nga agawid? Kasapulan ka dito eh. Di na kumamat panawan. Dagiti anak mi. Tipagam ka. Amangan no didak ton amam mo. Basta, siyak ti masurot. Nukunak asaan ka nga agawid. Saan? Asino ti napatpatag? Siyak nga ubing nga adayo anapimpintas? Wano? Jay misis mo anak kaloslo siya? Imawag ka din ni Marlon. Siyak ti umawawag kan kwa na nanang. Numaminsan, di na sungsungbatan ti awag ko. Busy ano kasta? Agawid ka no inton weekend. Ngam saan pa'y asigurado day chay. Ay, puunay mo't apan nakabisi nan. Ti pagdandanagak nanang. Amangan no agsakit gapo iti kinabisi na. Ayun Amangan no saanan amang mangan. Wano kurang titurog na. Ay, yat adayo ni Apo ang mapasamak dayta. Amangan no maamak tulatan nga agsakitan. Kasano kaming kadagiti anak ni. Ay, yat adayo kumaamot ni Apo ang mapasamak dayta. Idi adda ditoy, itimtimplaak iti gatas na. Ilutlutwak iti kayat na amakan. Jak ipalupos ngagpuyat. Kat palagi pa makanayon narigat no agsakit ti padre di pamilya. Nasaya at tanagawid kan. Unay matalang amon Dungo. Di ka pa'y nakasagaysay. Ay, jak masango dagitan. Ayan dagiti ubing. Tadaginatan ko apasarabok kadakwada. Impasyar ni Lola da ijay parke. Kat, kumusta da ngay? Nasaya at naman. Kanayon da kadamdamagan. Punam iding agawid ka, idi na palabas alawas. Iso a pinagpadaanan da ka. Ngam saan ka mat anak awid. Pasensya ka na Dungo. Amom mo tanti ka nabisik. Siya, di na ka di kumustaan. Amok nga okay ka. Okay ak lang siguro ang makitkitam. Ngam nabambano ka kun Marlon. Anya ka to'y Dungo ko na ya. Kasapulan ka dito ngam awan ka mat. Oo. Makasangsangit ka man eh. Manmanuta nga agtungtong. Manmanuta pa yan nga agsarita. Takanayon ka mat abisi no kastang awagan ka. Kastoy nga mintidakas no na-promote ka iti posisyon. Time demanding. Saan ka di ang mabalin nga agbakasyon ka? Saan pa yung mabalin? Kasapulan nga agpabangluak ka dagiti boss. Kasta ka di. Ayan ni baby. Kaya't ko makita. Nakaturog ijay krib na. Agyaman ak nanang Tada kayo mangkadkadwa ka ni misis ko dito'y balay. Awan anyaman na. Asino nga iti maayaban na no saan asyak. Uray dito inluto masida na. Magusto ak nanang. Umawawag ti boss ko. Marlon, mangmangan tayo. Mabalin ka di. Di mo pa'y lasungbatan daytang awag. Importante dito Hello?
padaanan. Mabalin ka di kapay umawawag ita. Taapay, dakas akasarita ka? Kasangsangong ti pamilya. Mawasam ko ma. Basta, agawid ka itamot lang. No saan ka nga agawid, siyak ti umay amis mo di tabalayo. Anya? Guluwak ti pamilya, Marlon. Anya, matan. Agsublikan adagos iti apartment mo. Kasapulang nga agawid dong mo. Agawin. Dito'y tibalay mo, Marlon. Mapana kon. Di ipagpabalon kan kanina ng asidaom ijay. Uwan gaya man niya. Apay ngamin nga agap apura ka aya. Napanlanagay ayam dagiti ubing. Inton agsublida awan ka manen. Sikatin rekomenda di gayem ko a karpentero. Tanalaing ka kano nga agtaribaan. Saan mo't nga pagpanakal, ma'am? Ado talaga ti agtalag iti kabalak, ma'am. Ipatarimaan ko da ito'y iparparentak nga apartment. Kayat ko apalawaan. Awan problema dita, ma'am. Ketap no napartak amalpas ti trabaho. Mabalin ka ang mga yab iti kadwam nga trabaho. Yes, ma'am. Wala. O may kata ipakita kan kadagiti silid akayat ko apalawaam. Damot gayam agren-renta dito silid ti apartment mon, ma'am. Juan, adda. Dito ay ti silid dagiti ag-asawa nga agren-renta. Luganda ka di dito nakaparking dito, ma'am. Juan, lugan ti lalaki ang mangup-up isina. Lugan ni bayaw ko Marlon dito ya. Sa anak laki din agkamali. Iso ti plate number na. Ma'am, agasawa ka di dagiti agren-renta dito eh. Kastamot ti kunada. Marlon tinagan di lalaki. Judith tinagan di babae. Ubing pay di babae. Nalapsat kan sexy. Pasensya kan manong. Ta saan ka ama asikaso. Nagado ti waradag ito anak ko. Nagayayam da ngamin. Nimat nanang, maditi bagbagi na. Iso a pinaginanak pailaang. Di magasag dito eh. Tanaga po ako Jaylee. Ada baro akong tratak. Ada apartment apalawaan mi. Ay kat nasaya at Adamanin baro a pagtrabahwam. Angam di ka ko mamakmakla at itibagakan ka, ha? Anya day tama no? Nakita ti lugan nila kay mo ang nakaparking ijay nga apartment. Aywan, talagang agren-renta ijay. Adda ka no kadwa na ababay. Anya? Babae? Ubing pa'y ka no kung natin nakasarita ka landlady. Nagpabigbig damat ka no nga agasawa. Pudno ka diti bagbagam mano. Rumbang atakwatam no pudno. Tapno mapnak ka, ading ko. Nanang, aw-awirin nyo pailaang dagiti anak ko. Rumuarak labiit. Sa dino ay ati papanam. At dala na patag-aranta ang ijay ili, nanang. Saan ka nga agbayag ijay? Wan, nanang. Anya ka di ti masapol mo, ma'am. Agrenta ka di. Adda ka di agren-renta dito yung agnagan iti Marlon, ma'am. Marlon, so ka di agren-renta nga da kadwa na ababae di ta baba? Asawak ni Marlon. Anya, asawa. Katno ko na nga agasawa da ije kadenden na babae. Siyak tiligal nga asawa na. Daytoy ti pamanak-nak. Daytoy ti nagkasaran mi. Oh, namati akadagos nga agasawa da. Nabayag da ka din nga gren-renta dito ma'am. Aginam abulanan. Talo dagiti anak mi. Ay, naglokon ti asawam. Idarum ko day ta lalaki. Duwaday iti babae na. Apay anagaw awit ka pailaan. Simurot ka kuman iti babaim. Denggan na ko, ma. Nakasaganan ti darum ko para kada kayo iti babaim. Pangasim, di mo arami din dayta. Panunutom ko madagit anak ta. Apay adi mo pinanunot dayta, idi nagbabae ka. Nasulisugak lang. Pakawanan na ko, ma. Amina, makunkonsensya kiti naramit ko. Ngam kayat ko na sinahan ni Judith.
Agden na kayo kitin. Ikada ko mapa iti may sagundaway. Tapno at urak dagiti bidot na aramit ko. Ikarek, iti dayto agundaway. Agbalin ako na pagwadan nga asawa kan ama. Liklikan ti sulisog, taday tatimang dadaal itinasaya at apamilya. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo, gasa itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.